ubundi intwari ni yakoze ibikorwa by'indashyikirwa bihora byibukwa bikaganirwaho n'abakuru babibwira bato mu rwego rwo kubakangurira kuzatera ikirenge mu cyabo. Ibyo bigwi kandi hakusanywa akantu ku kandi bigashyirwa mu mazu ndangamurage, akaba ariho ukeneye gushira amatsiko wese asanga ibyo bimenyetso nyakuri bihamya ayo mateka. Uyu munsi rero ngiye kugutembereza hamwe mu hantu hacumbikiye ibigwi by'ibyamamare ukunda. Ntago ari inzu ndangamurage, ahubwo ni ahantu nyaburanga, hakaba inzira ndangamurage. Aho hantu ni Hollywood Walk of Fame. Nongeye kugusuhuza wowe ukunda B+ TV, by'umwihariko ikiganiro The Play, aho tuganira ku buzima bw'ibyamamare mu gisata cy'imyidagaduro. Urukundo rwawe n'urw'agaciro gakomeye. Nge waguteguriye nkaba ngiye no kukugezaho iki kiganiro. Nitwa Roger Twiz. Ubundi Hollywood Walk of Fame ni ahantu nyaburanga hatatse inyenyeri 2783 zizanakomeza kwiyongera mu gihe kizaza. Izo nyenyeri zifite ibara rya pink, zubatswe muri terrazzo. Buri mutwe wa buri nyenyeri uzengurutswe n'umushongi wa brass. Hollywood Walk of Fame kandi igizwe n'ibice bibiri. Hari igice cya mbere kigizwe n'inzira 15 aricyo bita Hollywood Boulevard, n'ikindi bita Vine Street. Iherereye Hollywood, Los Angeles muri California. Inyenyeri ya mbere yashyizweho ku buryo buhoraho mu 1960. Uru ni urwibutso rw'ibyagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Izi nyenyeri zitirirwa amazina y'ibyamamare bitandukanye nk'abahanzi, aba-acteur, aba-producer, aba-director, amatsinda ya muzika n'abandi batandukanye babarizwa mu gisata cy'imyidagaduro. The Walk of Fame ubundi yobowe na Hollywood Chamber of Commerce, ugenekereje mu kinyarwanda ni nk'urugaga rw'ubucuruzi rwa Hollywood. Ni narwo rufite uburenganzira busesuye ruhabwa n'amategeko rwo kubungabunga iki gikorwa remezo kikagumana umwimerere n'ubwiza nyaburanga, uburyo bikomeza gukurura ba mukerarugendo. Bityo rero urwo rugaga ni narwo rugena ibiciro byihariye rubanda bishyura bagiye kuhasura. Hollywood Walk of Fame ni hamwe mu hantu hakurura ba mukerarugendo. Imibare yakozwe muri 2010 igaragaza ko hasurwa na ba mukerarugendo barenga miliyoni 10 buri mwaka. Ubu ndabiza amatsiko yababanye menshi mwibaza ngo ubwo aho hantu hangana hati. Shira impumu kuko icyanzinduye nanjye no kubamara ayo matsiko. Ubundi Hollywood Walk of Fame tuyihereye burasirazuba tujya iburengerazuba, ubwo ni mu ruhande rwiswe Hollywood Boulevard. Hapima kilometero 2 na metero 100 z'umurambararo. Izo kilometero zipimwe uhereye kuri Gower Street ugana Hollywood, ugakomeza ukanyura La Brea Gateway kuri La Brea Avenue, ukongeraho n'agace gato kuri Marshville Way kagobetse hagati ya Hollywood Boulevard na La Brea. Naho twava mu majyaruguru tumanuka mu majyepfo, aho niho hiswe Vine Street. Ni hagati ya Yucca Street na Sunset Boulevard. Naho hapima metero 640 z'umurambararo. Uyu murambararo wose ni urambitseho inyenyeri ya buri cyamamare mukunda. Izo nyenyeri zose hamwe kandi ni 2783, kandi buri nyenyeri iba ifite intera hagati yayo n'iyindi ingana na metero 1 na santimetero 80. Ibyo bisobanuye ko izo nyenyeri zose uko ari 2783 utagiye kure ni nawo umubare w'ibyamamare byahawe izo nyenyeri. Aho byumvikane neza yuko
tugiye kuvuga izina rya buri cyamamare ryanditse kuri buri nyenyeri, bwakwira bugacya. Ahubwo twahisemo gukora ijanisha ry'abahawe izi nyenyeri n'ibirango bihagarariye ibyiciro buri wese abarizwamo n'umwuga akora watumye amenyekana bene aka kageni. Ibyo byiciro ni ibi bikurikira: ku mwanya wa mbere hari Motion Pictures, ibarizwamo abagera kuri 46% y'abahawe Hollywood Walk of Fame. Ikirango cy'iyo nyenyeri ni Classic Camera. Umwanya wa kabiri haraza Broadcast TV. Iyo abayibarizwamo bahawe inyenyeri ni 24%. Ikirango cy'inyenyeri yabo ni TV Receiver. Audio record cyangwa music turayisanga ku mwanya wa gatatu. Ahaho abahawe inyenyeri 17%. Ikirango cy'inyenyeri yabo ni Phonograph Record. Tugeze kuri kategori ya Broadcast Radio. Abamaze guhabwa inyenyeri muri iyi kategori ni 10% gusa. Ikirango cy'inyenyeri yabo ni Radio Microphone. Kwihuse ku mwanya wa gatanu turasanga Theater and Live Performance. Yiyongewemo mu 1984, ni 2% by'abahawe inyenyeri muri Walk of Fame. Ikirango cy'inyenyeri yabo ni Comedy and Tragedy Masks. Ku mwanya wa gatandatu tunasoza turasanga Sports Entertainment. Iyo abahawe inyenyeri n'imbarwa uko ni 1%, ikaba yarongewemo muri 2023. Ikirango cy'inyenyeri yabo ni Athletic Trophy. Ariko ntarasoza neza, reka mbaha agashingura cumu. Nubwo ubona ibyamamare byinshi bica ibiti n'amabuye ngo byahawe inyenyeri muri Hollywood Walk of Fame, hari bake muri bibyo batabikozwa ubu badafite iriya nyenyeri kandi barakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Uyu munsi rero naguhitiyemo abastar 5 batesheje agaciro iby'izina ryabo kuba ryajya muri Hollywood Walk of Fame bitewe n'impamvu zabo zitandukanye. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuhanzikazi w'icyamamare ariwe Madonna. Ubundi mu mpera za 80, nyuma y'uko alubumu ya kabiri ya Madonna yigaruriye isi, uyu muhanzikazi yahisemo kutazagarukiraho. Yakomeje kwandika amateka mashya mu rwego rwa muzika, ndetse yiyemeza no kugeragereza mu gukina filime, maze si ukwamamara karahava aca uduhigo dutandukanye mu ruganda rw'imyidagaduro. Nuko rero nkuko nta muntu tubaha ibyagezweho, akanama mfatabyemezo ka Hollywood Chamber of Commerce kafashe umwanzuro wo gushyira Madonna ku rutonde rw'abastar bazahabwa inyenyeri muri Hollywood Walk of Fame. Ayo magambo Madonna akiyumva, ibyo yabiteye utwatsi, abihakana yivuye inyuma, n'ubu ntarasobanura impamvu yabyanze. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzikazi Whitney Houston. Uyu muhanzikazi nawe wakunzwe n'abatari bakeya ku isi kubera ibihangano bye biryoheye amatwi, birimo nk'indirimbo yidasanzwe yabaye iya mbere mu z'ikinyejana ariyo I Will Always Love You. Uyu muhanzikazi yemerewe guhabwa inyenyeri nawe mu 1995, ariko ikipe yari ishinzwe kubungabunga inyungu z'ibihangano bye nawe ubwe ku giti cye nta wigeze yegera akanama mfatabyemezo ka Hollywood Walk of Fame kugira ngo bashyireho itariki yo kuzatangiraho iyo nyenyeri.
kiganiro n'umugore wa musaza we akaba ari nawe wari uhagarariye inyungu ze by'igihe gito, yavuze ko Whitney Houston atifuzaga yuko izina rye ryazajya ryirirwa rikandagirwaho n'ibirenge bya buri muhisi n'umugenzi. Umuhanzi Bruce Springsteen turamusanga ku mwanya wa gatatu. Nubwo uyu muhanzi akaba n'umucuranzi w'icyamamare icyarimwe, yemeye kwakira inyenyeri muri Hollywood Walk of Fame, ariko mu by'ukuri ntayo yigeze yakira, byari ukwikiza itangazamakuru, kubera yuko mu birori byo gutanga ibyo bihembo rusange ntiyigeze ahagaragara cyangwa ngo anohereze umuntu umuhagarariye, ntiyanatanze impamvu cyangwa ngo anisegure ku kanama mfatabyemezo. Kuva icyo gihe rero, aka kanama kashyizeho itegeko rivuga ko bazajya baha umustar inyenyeri ari uko ahibereye. Mu kiganiro n'itangazamakuru, producer wa Walk of Fame Anna Martinez yagize ati, iryo tegeko turyita itegeko rya Springsteen. Twihuse ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzi Prince. Prince ni umwe mu bahanzi badasanzwe kandi batazibagirana, bakunzwe n'abakunzi ba muzika kubera ubuhanga bwo kuririmba bwabo bwari bwihariye. Yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe nka Purple Rain, ariko nawe ubu nta nyenyeri afite muri Hollywood Walk of Fame. Ese ukeka ko ari uko atatoranyijwe? Oya. Ahubwo uyu mugabo akanama mfatabyemezo kamuhisemo nk'umwe mu bazahabwa inyenyeri muri za 90, ariko Prince yarabyanze nk'uko Anna Martinez abitangaza. Nyuma y'urupfu rwa Prince rero, izina rye ryongeye kugarukwaho muri iyi nkuru kubera imyigaragambyo y'abafana bashakaga inyenyeri y'umuririmbyi bakundaga, ariko ukurikije amategeko y'akanama mfatabyemezo, ibi byagombaga gufata indi myaka 5 uhereye igihe yapfiriye. Ibi byakomeje gukurura akavuyo kugeza ubwo abafana ba Prince bafataga amarangi bakiyandikira izina rye ku makaro ya Walk of Fame. Turimo gusoza, ku mwanya wa gatanu turahasanga umuhanzikazi w'icyamamare Beyonce Knowless. Uyu muhanzikazi ni umwamikazi, ni igitangaza, mbese ni byose wakwifuza mu muhanzi. Yaciye uduhigo twinshi dutandukanye, harimo nko kuba ari umwe mu bahanzi b'ibihe byose bagurishije imiziki myinshi kurusha abandi. Afite Grammy Award 32, MTV Video Music Award 26, BET Award 35, Soul Train Music Award 17 n'izindi nyinshi zitandukanye. Ese uyu muhanzikazi waranzwe n'intsinzi mu buzima bwe bwose kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa, inyenyeri y'irihe? Ubundi Beyonce, akanama mfatabyemezo kamuhisemo nk'umwe mu bazahabwa inyenyeri muri Hollywood Walk of Fame, maze babishyira mu itangazamakuru. Abanyamakuru babibajije Beyonce, aryumaho arumagihwa maze arabihorera. Kugerana n'ubu, abategura icyo gikorwa bategereje yuko abasubiza, amaso yabo yaheze mu kirere. Ibi bigaragaza yuko Beyonce atashimishijwe n'icyo cyemezo. Gufata umwanya ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Iyo wumvaga nitwa Roger Twiz. Naho uramutse wakunze ibyo nkora, wagaragaza imbamutima zawe unyarukira kuri YouTube channel yanjye ni Twiz Nation, ugakora subscribe, ubundi ukahasanga ibiganiro bindi bitandukanye by'ibyamamare mukunda, iby'amateka ndetse na politike. Naho kuri Instagram ni Roger Twiz. Ciao.